Where's the idea? Apeteshi. If we Ghana neighbor. Me then Ghana and yet what you say any be a situation any be where a bankasa. Ghana pet. Yes, a bankasa the Oh, go grono. Go grono. What Tombi? I do not cry me to be with you. No. Better I do not Kobe. More money. Ah, Super cool. There's a mammy. Oba me fear wa. And there's a mammy Tony. That's ramete. Ya boafo a aso yasnese emfa program fefefe emrewo eye africa.co.uk UPFRICA eye online business a omo ba se omo ba beboa adwadifo ai enima bi a woton bia o qualify bomodin akọ omo website ho www.africa.co.uk enchechemu bia no obenya free ho afi ye fi ho a ni ye ko pay angel money transfer omo so ba so omo ba beboa ye ni yetumi asen ni sika edi akoma ya dofo e wo Ghana o sen ni sika na ye free ye nyohwe enti bomodin a neko Google Play ana App Store neko download your app no na sha se sen no sika e ma review se wo sen ni sika no na obisa so promo code ye se ya ka se joliju fe joliju she ho insurance so ho se da chimbia wo yare ana se wo pese wo nkoto aduro bia insurance no betue sika na ma me ka nipa wo fie wo gi sika no ono na beje sa insurance sika adofo a mo hwedweleju TV yes se mo hwedweleju TV a ade ye hia free mo ho ane se mo be subscribe to Joliju channel no na mo like it mo share na mo wi am the comments ataso se mo yesa ye dey e ma ye mo vim e ma ye mora na boost ye immune system no ama abre ni abre nyina ye nya hoden aye program for the abre mo ye da so o Milton Keynes dwem me se ene ye tu fa no ya ba ye nua ba papa bi ho a oba ho ofefo a wato ne bo ase abrochire we bie boutique eton e ma ne me ma ne ma na me yesem ne be twetwe nkomo se Joliju enenyo na me se adai was me di niam makra niam a eniam am dia be sum honya niam aketo a won se bronya so ba wa kra niam bebre abanka menya botema no na nka wonko sisa niam ni nyina ma hihye shop yi mu ansa na nka ma betwa na mhehwe ye ni wa ne enim na niam e wa ha kra niam aketo a ye betwen wo bia onim se ye wo sesi ya no opebi no wo de dodo na ba obeba enti men ha ho na niam e wa ha kra no enye easy enti Joliju me de me penisa because I have aha ye kama pa aha wukru enti ye ba menua ba yi ho ye wo se ye boni ye bebi se menua ba yi din ne de nkomo no ataso menua ba amen ye odin de say bacho me din a me maame ne me papa e de maame ye wo me ukuada enso ye frɛ me akua ama frema because they dey me to no or the ama Mami me kasa no ma no odene timpese oso bo wa no yedene ma wa no yedene ne ye dey me to no yes mesisi wo nana ama frema tattoo enti me dey nana ama frema tattoo oh okay ba kroma ne de ye frɛ me merekonadu sa na obi ade frɛ me bro fu diam papa ye dey e de maame o maame no papa to mbo ase ade ma ne Mary me maame de Mary nti na me maame no why mate ye boni abo me why mate me ba maame na ebrebe na oya wa adwen se obey business bi say me nua me da ase me business me sha ase wa Ghana me wa Ghana na me ton fools okay yes enti emua na me di ba ha me chiri baba na obefa me bae okay enti obefa me bae no me bae nso kroma aba ni se warehouse ya na ye adwuma yeah no me koye adwuma warehouse that's right to warehouse na me koye adwuma no
na maame bi tontoma e wo baabi a na metie Okay. me man temu a metie na obi tontoma Okay. na me koto obi se me de koma me maame Okay. enti me call warehouse wo no mo no na guy bi ba me nchen ne we ga nani Okay. na o se o me nua ba onim baabi a ye tontoma na me so o mi ton bi na o se ye sei enti de me metoye no Na de kakra to so nye no na me de ma no enti me de ma na free ho no obi epebi a na wa kire ne se tontoma. Oh, good. Na afia sa amanfo oba me ho enti ho na me call baabi a me koto ntoma no Okay. na me busa maame ne se me pa ne chew ne ntoma no obetimi ama me bi na maton na o se ya obetimi ama me bi na o de ma me kro obeti me so. Wow. Ko obetu ama me nto obeti me so Na who say business ne be fa. na who say be fa e di ama me That's dramatic. enti ho na me je ntoma ne be gu fie na o maame ntoma bebre sa a che o maame ntoma £1,000 na eska ketwa no me di begu enti me di begu within 3 days na asa Hey, no just obi epebi wo adwuma mu ho a una okay na nipa ndi coffee nso na so obi so abonti na wo pebi a no so okay sister wo tontuma enti di mu a na se me di ye me business enya metimi kwa car boot ma koto ade mono e bia meto no £1 okay busa me se o pe e ho na me di bia to so na madane ama business woman me ma me wo ye business woman obi o ye bi ope business o te business ati bi asa o to ade na so pa ka kakra to so no de ama o no san kwa foforo ma me to so enti edidi mu a enti wo mu a na me kɔ London na makofa ne ma wo ho na me de aba na ma beto ama amanfo saa na me di mani kire Ghana so okay na me si no me fa bi nso akɔ Ghana enti me kofa ne ma ne ba na me ton a ase na beka no na le kɔ Ghana okay na makoton enti ma me bie shop no so bi yede e wo Ghana ba ha de na me ton ne fie okay na me bie shop na se fie no ba bia me tie no me ho no me living room na me dia ye me shop o dia ye ho se yes enti me kofa ne ma na me dia begu ho me kofa na me dia begu ho enti didi mu ana me chiri ba ono beje shop market ya se ye friend Jimaima okay yeah one mother one father okay to ono beje shop no na o se no the way na me ne ma na manfo sito na me maji bie enti o kan no me beje baby a girl bi ton aduane sese no me na me di kan aje enti me hwa na me se no be ba beje a metu aka no ano odin osusu warehouse ya ya ode aye me de ade so di go fie engrofo beto na ha kwa je shop aye enti na me se je shop no ne ma mu kura me ji tu aka yi bibia ba ma mem okay na me jam ti me jam na ya se me koteki na me kofa ne ma na me de abafie na amanfo oto that's right afede na asefio na eje me nsem nipa na edoso that's right enti me chiri ba no business yeah me mama me chiri ba na ya no si no e wo se wo ba wo de ba abonten because what di dwa na che that's right enti wo se wo pie na ye hu se wadwuma a wo so ye dey wo ye dey enti wo kan na me se mate enti wo ma no ka se ha no shop bia beda ha enti me meje okay na me ba ya nyame ada roma wo beje ye shop ya ne me wa ha se mo why dey onu ya no so why dey papa na ono so ukoto ntoma na ono so di kan to ye na ode ko ma na ma ono so why dey because wo hwa ono na ma business ni so wo dem ma me no so ono so de ntoma na so ma ono so why dey ma me try say we free oh okay obi kan was say God bless the farmer and they cook so I say nyame boa the odo afuo na wo the ono aye ansa na wo a obedi so I say wo sorry na de na wo sha say wo ba adwam ha so sinus econo oh me ba adwam ha de metima aka say asedan ka nyame okay because the way na no mutito ne fie no adwam ha na times 10 wonderful wow that's good me ba nyame ma manim mu aseda amen amen na ne ma na me kofa bani na eko tina abesen ka me ndwen na kofa de wo ko se na fa bra program na I fed mu ya ma we program na I fed mu ya bumu program na I fed mu ya bumu program na I fed odem konka program na I fed mu ya. Keep watching Julie Ju TV and subscribe Julie Ju TV. That's shop ba they no aje aka ho. Yeah, eto we aso hwe hase na ba bia ayi wo na ba ko sa wo ho no. Me hu say shop bi o.
Ti no say maje ho no so a. Oh, any mu ye. Any me ma me business na so. Aso. Ya na nyam ya se. Na me hu se wo designer bi wa ma me hwe. Any. Wo designer me fe pa o ma me hwe. Chale, ma me hwe mi na me hwe se. We ye enti na man hwe eyelashes no. Mami, mi twakiri. Mi twakiri wa ho. Me ma me akwerongo. O vice president. So wa ho be. Me se me ne ma me akwerongo. Ye koye next 2024. Ye me ye ne vice. Ai intino. Mami, so wa ho. Oba mi wo krom. O vice P mi wo krom. Krom. Bo ho glass ayi we shades we. Say oniama na oton ni bia. Ebia. Because me hu say wo bebre wo ha. Ene kra de eniama ni because of say me be ye we nti no. Egufie me pese me wie. Shades no so gufie. Okay. Ni nyina ne ntare ni ade nyina ofie. Okay. Wow, wonderful. Efo. Nti we na da say. Bache we ne bo onye den 30 pounds. Pe. Ade fefefe we. Bacha. Hey! Na eniama ben sa na oton. Bacha me ton paboa. Me ton ma de. Me ton me ma de. Me ton kola de. Ena me ton bags. Eno so wo soro ho na me ton me ba wa abrochire. Okay. Me ton tomanso wa ha. Ena me ton chains. Me ton watches. Belts. Ba belt ne de asa e wo fie. The workshop ano ene de me de ba ase na asa. Okay. Ya ka de iwie ha na. The ofie ne the warehouse na o ka kire me no. Okay. Ti me ton niam bebre e wo ha sei. Bibi a opebia na se wo hu bibi nso na se wo pa wo de picture na bre me a metimi ye dey. Yes. Me wo the emema nso bu a wo de afa no to ho na me hu me ba me bi de wo de afa no to ho me ya makwa kwatwe aba ayi mahu se kente yeah me kente so kasa. Kente bo nyiro kente ankasa bi kra ni se obi ware a na se wo hia kente a de ope bia na no so de brem a metima ye dey afa bro wo no ukunu nyina se mo pese mo fra kente ni together metima fa ni nyina bia dey e de abrem bo nyiro kente ankasa ebi ni. Hey, say they approach for mo year one day. Woni dem ti ameka There be. First no, me ka say na me wo Ghana. Na me pomade o Kanesi market. Na me wo namfofo bi o mo wa abrochwe. E na wo ho na mo afro ye bi nti ye twa ntoma ye pese wo to na opam na wo de sane ye ntoma ye nya bi nti to na pam na fa sane ye. Nti na me ya sa de na pa. Na ase ahase no mo nhyɛ da nya obi opamade papa ensan obi a otontoma na niam a omope ba se de bibia bi wa ha sa na mpesa me kire yes se bibia ope no Ghana bia no oba samay fashion abenya bi wa ha sei ne ope no Ghana bia no oba me ha menya bia o company ni din no yes o shop ni din samay fashion yeah. Hey samay fashion ampa beginning na ye rich and peace ana masesa no ana so mpese obubofu wa na ado ho asesa masesa ai wasesa green no ano de ne ho edi a ope na obe yusu nto so asesa no okay te sa de be pa na mpese o ka kire adofo no mo mbra ha o mo ba ha o mo benya ato de me pesa me ka kire me nua ma o mo wa abonten ne se o pe bibia wo de be ko party ama ho ayefe o pe bibia wo de be ko asori ama ho ayefa a o ba samay fashion ye obibia bi wa ha me wo mema shirt e wa ha sei me wo mema jeans bibia party dress bia opebia no oba obenya bi me wo ma so de wa ha sei e ma so opese o engagement na opese wo sesa ho 100 crowd ba me ha atare bia opebia no obenya bi wa ha sei me ton bibia wa ha sei bibia ene ma ne dos me ka se me bibodin a ene ye nkone nti ni obi apebia no oba me ha obenya bi wa ha okay wo Holland no Holland nketwa nkwa na aton na wo na kase so me wa kase nso wo ho nti obi pe Holland akase a wo no Holland ope Holland nketwa so a wo ope ye ntuma so abenya bi obenya ye ntuma na wo ha bebre okay ye ntuma nti ne obi apebia bebre nso wo fie
nti sana Ona eba. Okay. Say na weekend na say edwa na koso nti ohwa ha say na ye. Me de so won de waka kire me dada nti no de tiefo kromo nim manya dwata so akire om se nke no kwa nga ama me o ma me wo se de ye ntwen eno so de nya da age ntwen because o chop ha na ha ye kama ha ye kama wo nya mfa de wo de be ka no meba ami mi so asem ba ko me hu se eyi bi sisi na eno no eya na obra no atwa kakra na se de Mpa cho da bi woni so ye ton ame ho so na nchire amanfo because mi hu ade mi hu cap yi mi hu na me say obra na watwa kakra ha e de ada na wo pokeke na Ghana die ni bi e de pa alcohol wo kituwa bi na wo eni kituwa bi dio enema omode ye no omode ye ene gu hu okay ozo so ma me ba ma ni akakadro ni eyi na omode ye okay ade tin sana e wa ha se ni nyina wo ya lomo ye we se kasa prekofo na ye ana me mo ye de me hwe de se dan hwe say okay chese ya better mama free nti na me bo mu dini no sa mo dia mo nyimu we de ma report mo ma Julie TV mo dia ma report mo we so ya de apeteshi ifri Ghana na eba me de Ghana enye what the say ni bia situate ni bia wo ye abankasa Ghana pet yes abankasa de ni ogogoro no o ton bi wa ha me mama obo business o anya agro ti obi nti se obi obi kan se so obi fi se obenum Ghana peteshia oba ha se ya wo bi Ghana nsa bi a opese onum bi ya no oba me ho se bebre sisi ho Ghana nsa bi a se wo fie na pese onum Ghana nsa o fe Ghana na pese onum Ghana nsa me mama obi yes that's right that's right etie for Matthew me mama say me mama mere o say se wo fi ukrom Ghana na o pese onum Ghana nsa because abrochi ha de ensa ko otwi ba ha nyina aha ne wo na emu ye krom nsa no de enye common efie ni fie ti se wo fi Ghana na o pe Ghana nsa kakra twa bo modin abra Milton Keynes dwem ebe hu me mama mere company ni de say samay fashion be hu no we uduru ha o chia wani no atwa akra na agọ ba bi wo na ado ho obia misa ahwe ni pan cross person de bottle ba na otogum kofi ana so ya bubu ma no me wade a me de bubu hwe ho a na sisi ho no me wani ma me de bubu ho o pe 10 pounds 5 pounds ni nyina mebu ama na wo de akọ esekitu obi enso 2 pounds nyina wonim se Milton Keynes dwem ha se mfa na menim se ne ma hyehye ha sa o ene ma wa ha pa uru adwa ni mu na unya adaje na wo nantimu a ene ma wa ha because me ba ha no bi wo ha bebre ni ba omo beso anim ho yo mo ma akiri nti nanse ya na ase 1 or 2 bi ya no mu rura ha so mbom se ene ma wa ha sa ene ma wa market ya ene ma wa ha pa niema wa ha menuanom ne adofo me see Queen ya maame ya nana ye bebia ya de nyina wo hema Queen Elizabeth wanya ne baby ko may so rest in perfect peace ansa na obekọ ne platinum jubilee bi ana oye Milton Keynes city minim se makanti mi tuatua maso but me pese obi wo ho first me kan wante o ze me kan biem oye Milton Keynes city Inti Milton Keynes ha ye wodwa kakraka wa ha o pe best place to live in United Kingdom Milton Keynes ye number 1 ye wo shop shopping center shopping mall ka sie na ye san wo edwa no pe Ghana bibia to mu a obenya bi Ghana nuane bibia wo pe bia me maame aka nuane nko na onfa nka ho ne kako anambwa adwene kura meton bi wo fie no meto adwene ko bi momone super cool na ze na maame to bia wo ba me fie ho a na ze maame to ni nyina bi tasra mete simahu maame for wachi kwanto edwa na to bi hwehwe wa obe ba bi obe hu
any telephone number. Fatujwa. If I chose so we me a Oba Milton Keynes market one. Ma me Mr. Makasa no. O san relax. So we me a and my bread. Kafra, ba me pese nkrofo hu etime ma me nkan ye no mo ba. So we me a Oba Milton Keynes market. Opposite T.K Max. Oba honoma. Wo de ofri T.K Max inside. Wo rema. Obi ton bags. E wo ho bags akese. E wo ho. Wo free ho a me na metoa so. Okay. Yes. And our shop number no is 64. Shop number 64. And also the uduru market on abusa say open mere konadu and samay fashion obi ado be ba ha. Samay fashion. Yeah. Okay. Now telephone number so. My number is 078 77 155 777. Okay, yanko bi. 078 77 155 777. My number no. Okay. Enti se o pese wa sure enkrofo se if you obi pese otu ntuma kra oba wo nchen a obenya bia ma na atu akoton. So uko Facebook mere konadu abo mere konadu a bibia menema bia wo honom nti se opa numbers na yetu na ho ba ko ye boss na ba ko ye media. Okay. Me ka boss also Matias. Obi wo ho a obi wo ho a onim Facebook ho onko ho ni phone kura kita no ono ompe gidigidi bia nti Facebook ni ho ahwa kura anim tete de na ayi ohu eno no so pe oba na adwen se me mpedede bia eno na mepe nti te se de ye kan omo ko Facebook ni be hokọ ha akọ ba omo nko ho no e wo so omo so hu ni me ma metumi ye so what I say nti wo so fra shop number is 64 shop number 64. Yes. Samay fashion. Yeah. Okay. Okay. Now do telephone so number atujwa. Okay. Obabi a wo bia no say o pese me post ni ma na mbrewa betimi dia bro. Okay. So on of farmtin. Oh, baby a mu kese a eno so frɛ me a betimi drive here dey. At the bro. Okay. O kyerɛ me dia o pa betimi drive na me dia bro. Okay. Somewhat me nuanom ne ado somewhat you. Was sese wo pese wo to bibia. Eniema ya workshop hey se ope bibia to a wo de afre no o frɛ no na se ope se on post mrewa obe post de abrew se wo so no a driving so de brewa obe drive de abrew we chese o mpe we na apede o pe kaya moto a kaya moto na ope me nua ba da wadofo ase ne enko abrew da wadofo ase edi nka me chia me customers amoba samay fashion ebedidwa etosu bi me chia me boss Mr. Samuel Brown boss ba ko pedo size bam me chia madofu bia me chia me maame Elizabeth Opoku me chia no me chia omunso a da bia omuba ha beto ne ema samay fashion ye dey ekoso no nyame nhira mu nyina na omama hoden omama nkwa na omama dwuma se de be ada ne de nyina no we bitimi aba ha na be shopping amame e de obi bia se me chia me nua Jimai ma osabute ene adwa damo me chia wo mu so omoda wase opbete me nua ba wie me nso me chia madofo na mo me di kan da ya boafo eso ya sinema ye di program e brewo me di kan da omo ase eye pay angel money transfer pay angel eye sika money bofo a omo ba se omo ba be boaye ama yetumi asani sika de akogana akoma ya dofo se wo pese wo sani sika na eye bibikitu abi na abaye ko Google Play ana App Store ko download omo app no na afei shase sani usika na emum se wo sani ne ebisa se wo promo code ye se ya fe joliju hye ho ubojoliju wi a eno ano no ye nkonko a na nipa owo Ghana o receive usika no insurance wo ho ma no se oyare o se hospital bi no woko se dro bi no wokoto se de yo insurance no cover no se obetimi akremu sika e de akwakoto na dro no na fe ye ko africa.co.uk Africa so ye business omo ban for business so omo ba be boa adwadifo enipa beti se me ma me Mary omo wo niema kama sei enu ane se uko omo website www.africa.co.uk uko ho
na wakɔ register me maame obi twa ntoma nyina pictures na ɔde akɔ akɔgu site hɔ enti so obi pɛ bi a ɔkɔ na ɔkɔ click so a ɛno ano no na wapost nneɛma no me maame apost na ɔde akɔ baabi a wɔ bia na ɛde abrɛ wo ɔmo business no ayɛ sɛ wɔtɔ adeɛ wɔ eBay ana Amazon online business enti obi amɔmɔden sɛ ɔbɛkɔ akɔ register ne nneɛma ɛwɔ hɔ na ɔne ɔmo adi dwa mewie a mekyia Joy Daddy ai na machia mia medɔfo baako pɛ anointed lady Dr. Kodwa yi sɛ mekyia o mekyia adɔfo a ɛhwɛ Julijo TV monkɔ so a na mon subscribe to your channel no mon like mon share na mo wi amama comment me se mo yesa ye dey emma ye mo vim emma ye mora na busi ye immune system no ama ya hoden da ne da e de aye program foforo e de abrema mama nya bi ahwe maame wa wi ana wo bibi kan bi Ni bibi aka. ansem ne nyina asa Nsɛm ne nyinaa asa. saa Deɛ ɔwɔ hɔ a na me ma na mekyia ma nkyia wɔ mu. ene achia wo mane Me ma enko Jennifer Owusu, Gloria Owusu, Anthony Owusu Boateng. that's right Emmanuel Owusu. that's right Ɛna mekyia Agnes Nhyira Amponsa Boateng. Meka akyire no no. Medɔfo papa bi. na nka wo ye atwa nkora nya ko mbehwe wo Ɛnya agorɔ. wo kofi anko mbehwe wo papa ombeka se ma waka Ghana fo ko ache om na ye ye ote a mo ma mi ni re na fie mo pancha no wate wachi amonti mo nso why ene na dofo a mo hwe Julijo TV ya ene e wo besi mame ene mo baba ye Mo bibia baba.